Trenutno se nalazimo na Drinskom jezeru, to jest opština Mali Zvornik, preciznije lokacija Sakar, gdje sam se ja doselio, kupio jedan lep plac do jezera i pokušao da napravim kuća, bungalove, čamci, pribor za iznajmljivanje i tako to, da se, pošto sam se bavio nekad muzikom, i onda čovjeku dođe malo da pobegne od svega, da se nađe negdje, da bude opušten čovjek, da se lepo uživa, da se druži s ljudima, što je najbitnije. Igrom slučaja sam tu našao tu lokaciju. Šta ja znam, počeo sam tako sa ljudima da dolazim mnogo ranije, da pecamo, i onda sam se zapitao jednog dana šta je Bog toliko i ti ljudi, šta su oni toliko zaslužili da dobiju ovakvu lepotu gdje je Bog maltene ničim nije oskudevo što se tiče prirode. I onda rešim da tako kupim tu neki deo zemlje ili neku parcelu i da napravim nešto da bi mogao da uživam jednog dana. Međutim, uživanje kao uživanje ne bi bilo interesantno da ga uživam sam, nego da napravim nešto da i drugi ljudi uživaju. Ako čovjek sam uživa, onda to nije uživanje, bar po meni. I onda planiram da stavim par kućica, ne sad da se ja od toga bogatim ili šta ja znam, nego da ljudi dođu, da se družimo, da vide kako se ja družim sa drugim ljudima, sa druge obale, ali mi smo prave komšije, jer mi imamo lep komad desne obale, a naravno podrazumeva se. Sad što smo mi imali malo sreće, pa smo naišli na vodu kao što je Drinsko jezero. O njemu ima vrlo lepa priča ovako, ali ne priča, nego jedna istina. Jezero je pravljeno 58. godine, ja hvalim ovo jezero naravno, zato što sam došao na njega, premda moj grad Kosjerić, da ne preskočimo, to je jedno lepo mesto turističko što ima, znači ima seoski turizam, ima dobre ljude, ima svašta nešto. Njih ne bi teo da preskočim naravno jer zaslužuju svaku pažnju. Samo da imaju još ovako vodu, to bi bilo bi stvarno raj na zemlji. Ali ja sam igrom slučaja došao tu, međutim to jezero je osnovano, građeno 58. godine i tada je neko bio jako pametan, ma ko da je bio u to vreme inženjer, napravio riblju stazu gdje riba iz donjeg sliva, to jest ispod brane, ima bazenčiće koji se dijagonalno riba kada je vreme mresta, i ta riblja staza je naravno otvorena po 2 mjeseca, bude otvorena, da riba migrira iz donjeg toka Drine i Save, svih svojih pritoka naravno, ulazi u jezero i tu nastavlja dalje migracija, znači nije riba uopšte ugrožena da bi se mrestila. A inače, to je jedna od lepih stvari. Ima jedna još bolja stvar. Evo vidite one trske ovdje, ukoliko možete da se primetite. To je sad jedan sprud. Tu se isto mresti riba. I to velike količine ribe se mresti. Tako da ovo jezero manje više nema ni potrebu za nekim poribljavanjem aktivnim ili šta ja znam. Ovo je sasvim dovoljno da a ovakvih mrestilišta na jezeru ima dosta i ribočuvarska služba naravno, to udružena ribočuvarska služba sa jedne i druge obale, to čuva prilično dobro, jer i ja sam nekad radio kao ribočuvar, kada je došla, promenila se korisnik, rade drugi ribočuvari, ali oni rade taj posao jako korektno i pošteno, što je najbitnije. Evo, to je da kažem, jedan od detalja. Evo, sami možete da vidite, to je sad jedan lep fenomen, isto na Zvorničkom jezeru, naravno, to je logično. Da vidite, to je jedna svojevrsna atrakcija gdje se nekad vršili skokovi i šta ja znam, sa stena i izgleda moćno. Evo, tu sam i ja negdje, vidjet ćete možda, a vidjet ćete iz ovih prethodnih priloga koje budete gledali, pošto je emisija snimana na mom terenu. Ja sam tako napravio jedan privatni parking, malo platformu za pecanje, šta ja znam, da ljudi mogu da dođu, da pogledaju, da to otpecaju, da se družimo i s jedne i s druge strane obale i bilo s koje strane da dođu, naravno. To mi jeste bio prvenstveno cilj. Evo vidite, ovo je stvarno jedna predivna lepota. Jedna predivna lepota jezera. Jezero ne može da plavi, ovaj deo čim dođe do brane, naravno kad je vodostaj visok, prebacuje se preko brane, tako da sve ove građevine koje vidite i sa desne i sa leve obale, one nisu ugrožene od poplave. Samo jezero ima fantastičnu hemijsko, nema nikakvih zagađivača, što je veoma bitno. Znači, bude mutno, to je pritoke zamute, ali što se tiče hemije i ničega, znači stvarno je predivno. Evo sad pogledate ukoliko možete, jedan prelep restoran, to je stvarno svojevrsno atrakcija.
a baš prava atrakcija. Ovdje je dubina oko 20-ak, 5-6 metara, tu obitava riba som, i to u velikim količinama i velika riba. Inače jezero kao samo jezero. Evo ovdje je baš to, možete da vidite, evo sad ćemo ući do te stene, da vidite koliko je ona moćna kad drži takav jedan restoran. Ovdje inače i kruži voda, baš je veliki vir. A sad ćemo okrenuti malo da možete baš onako da vidite baš pravu prirodnu lepotu koju čovjek može samo da zamisli. Jer se vidi sad lepo, jasno? Neposredno odavde, znači sad kad bi išli niz vodu još par stotina metara je elektrana. Znači ima riblja staza, ima elektrana, vidjet ćete i sami. Ja sam tako nešto i planirao u životu, jednu brvnaricu da napravim, da mogu negdje da se odmorim posle nekog silnog posla, rada, šta ja znam. Međutim, malo čovjek kao čovjek, kad sam već video da mogu, čamcem idem u prodavnicu, ulazim. Znači, odem do prodavnice čamcem, kupim šta mi treba, vratim se, uđem u moj plac. S druge strane placa mi je parking do magistralnog puta. I tako da ja to podelim, to moje lepo uživanje, dobar ribolov, jer ovdje ima svih vrsta ribe, bukvalno svih. Počevši od bele ribe, znači sve vrste bele ribe, samim tim što ulaze kroz riblju stazu. Jezero kao jezero ima i soma, i štuku, i deveriku, i bodorku, i šarana, smuđa, znači bukvalno sve. Jedino na ovom jezeru što nisam upecao jednu ribu, linjaka, pošto se dobro razumem i u sve vrste riba, bavio sam se nekad i takmičarskim ribolovom, ali su zato ribe kapitalne ukoliko bi ja to nekom prilikom, što kaže, kad bude riba aktivna, upecalo, da se vidi iz priloženog baš koliko je to moćno jezero i kako su to moćne ribe. Som recimo 80-70 kg, 50, 40, 30, znači ono bukvalno stvarno ih ima u svim mogućim. Ima i sitnog, krivolova ima vrlo malo, jer su, kažem, te ribočuvarske službe i jedna i druga obala rade jako dobro i čuvaju ribu i u mrestu. Znači, ali svakako jezero koje vredi posjetiti, bilo na koji način, da li naći negdje neki smještaj tu u samom gradu, da li tu preko puta kod komšija, da li kod nas s ove strane, znači i to tako funkcioniše savršeno. Jer mi sa komšijama pecamo ribu na sred jezera zajedno. Hranim ja, hrani komšija i tu se nađemo na pola vode. Ovdje ljudi mogu da dođu, da se opuste, da otpecaju, da provedu dosta dana za vrlo neke male pare, da kažem. Što i jeste bitno u ovoj srednjoj klasi. Meni je za te buržuje koji imaju pare, za njih mi nije problem. Oni imaju mnogo para, oni odu pa kupe i čamac, i jahtu i svašta nešto. Ali ovako nešto za srednju klasu da dođe, da se odmore ljudi, a da ne budu ni... Da se osjećaju kod kuće svoje, a da se osjećaju lepo, da otpecaju, da pecaju ribu, da iznajme čamac, da se provozaju čamcem ovako. Znači imaju sve moguće. Da li je splav u pitanju, pa veća tura neka splavom da se provoza. Mogućnosti su stvarno prevelike i dobri su ljudi, a pogotovo što ima jedna bitna stvar. Ovdje je stanovništvo dve veroispovesti. Ali naravno tu nema problema. Nikakvih problema nema. Ja, od kako sam došao tu, sam vrlo dobro prihvaćen. Doduše, poštujemo svi jedni druge i to je savršenstvo. To je ta platforma s koje ja pecam na sred jezera, gdje se ja sa mojim komšijama nađem i tu pecamo. Ovo jezero naše je plovno 25 km, što je veoma, da kažem, dobro, jer je baš prava stvar. Krenete i 25 km uzvodno možete da
idete čamcem, slavom, bilo čim. Dolaze čak šta više, imamo dosta ljudi iz inostranstva, podrazumevam to Švajcarsku, Italiju, Austriju, to su ekipe koje, carp fish, timovi koji dolaze tu i pecaju ribu, kapitalnu ribu i naravno oni su sportski ribolovci, pecaju i puštaju. Recimo imamo za Somovijadu koja se održava ovdje isto na Drinskom jezeru, imamo veliki broj ljudi sa Kosova, znači, ali bukvalno Slovenija, Hrvatska, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina podrazumeva se. To znači da na ovom području gdje mi pecamo, gdje se mi sada nalazimo, dolaze ljudi sa svih strana i niko nikoga ne pita koje je veroispovesti. Moj komšija recimo se zove Mevludin, ali to meni ne smeta kako se on zove, meni je sasvim svejedno kako god da se zove, ja samo gledam da je on dobar čovjek. I takvi dobri ljudi nam i svakako su vrlo rado i primljeni ovdje i viđeni i sve. Da li su sa bilo koje vjeroispovesti, važno je da su ljudi. To u principu jeste suština. A ribolovci ne mogu da budu loši ljudi, to već znate i sami. Ma odakle došli, znači nema veze koja je država, zemlja, govorno područje, verska veroispovest, to nema veze. Ribolovac je on uvijek dobar čovjek. Evo sad dolazimo do tih mojih prijatelja iz Jagodine. Evo vidite kako oni uživaju. Evo vidite ih. To je, eno im gore, vozilo, kombi, pecaju ljudi. Ajde sad ćemo da priđemo, priđemo malo do njih. Ćao. To je bilo u petak. Pa međutim, sve što je provodno za kratko vreme. Sustiram se, preslatim se, usmario ovo. Isto ono, sad će Lova da kaže kako je ona došla ovdje na jezero i kako je lepo pecanje. Ništa. Jagodinci došli na Drinu, mali Zvornik, da pecaju i da uživaju. Ovdje je prelepo, jeste prelepo, vazduh, hladovina. Kad dođem ovdje ništa me ne boli, ni glava, ni kičma, ništa. Kad sam kući u Jagodini sve živo me boli. Pa jeste pošteno. Da li je to samo opuštanje ili šta je, ne znam. Ima i toga, i vazduh, i voda, i svašta. Uvijek to lepota. Ovo je vazduh, zaista ovdje. Ovo je vazduh ovdje, ovo je nešto neverovatno. Jest da malo slabije riba radi, ali ne daje nam da pecamo, ali eto. A jesi probao neke druge živite grane? Ne. Budemo po nedelju dana, po 10 dana, odemo malo radimo, pa opet dođemo 10 dana, dok može, tako. Dok možemo, još uvijek možemo, to je. Što je najbitnije, imamo prijatelja dosta ovde u Malom Zvorniku i dobri su ljudi i prijatni. S njima se družimo. Evo sad smo od ovih naših prijatelja koji su iz Jagodine bili, idemo dalje uz jezero. I sami možete da vidite koja je to lepota. Malo je jezero ovih dana prljavo, ali da bi ja objasnio da to nije uvek vrlo jednostavno. Pošto su bile 2 mjeseca kiše, sliv same Drine je ogroman, pritoke su ogromne, pa je tako voda naravno oprala sav onaj krš i sad
pronosi. Nije to neki krš u smislu mnogo plastike, ali nađe se ponešto. Premda mi imamo na brani jednu veoma pametnu stvar, to je veoma bitno za ekologiju. Mi na brani dole imamo, skuplja se plastika, radnici elektrane naše skupljaju plastiku, ima presa, presuje se, znači što je veoma bitno, ne propušta se dalje niz Drinu da ide recimo u Savu, da ide u Dunav, da ide dalje plastika. Tu se kod nas presuje i odlaže se, vadi se iz vode, čisti se, tako da Drina u donjem toku od elektrane je čista. Evo ovdje možete da vidite kako je čovjek bio jako domišljen i napravio između dva tunela kućicu u samoj steni. Napravio kuću za odmor u kojoj može da uživa, ali stvarno da uživa. I onda čovjek je se baš stopio sa prirodom. Naravno, ja, na primjer, da je to moje, ne bi tako uradio, ja bi to uradio od prirodnih materijala, od drveta, da se stopi stvarno sa prirodom. Ali se vidi da je to jedna predivna priroda koja stvarno oduševljava sve ljude koji dođu na ovo naše jezero. Evo, tu su između dva tunela, čovjek je stavio svoje zdanje i izgleda predivno. Tako da vam je to, gospodo moja, mogao bi da vam pričam ja o ovom jezeru, bi mogao da vam pričam danima, ali baš danima. Međutim, ajde da ostavimo nešto vrlo interesantno. Koga bude interesovalo koja je to lepota, evo pogledajte, to su ljudi pred svakom kućicom, znači ne postoji mjesto gdje nema ljudi. Tako da bolje da vam ostavim ja to da vi dođete, da se družimo i onda da vi sami donesete svoj sud o ovom jezeru, o ljudima, o kvalitetu vode, o kvalitetu ribe iz ove vode. Jer gdje god se peca ta deverika, znate i sami ribolovci, pogotovo svi znaju, ona je veoma osjetljiva riba. Znači vrlo, pa šta ja znam, kad je upecaš ona vrlo brzo ugine. A ovdje kad upecate deveriku, imate osjećaj da ste na nekom jezeru upecali šarana, toliko je borbena i zdrava riba. To je veoma, još jedna odlika kvalitetne vode, što vidite i sami. Ipak, dođite da se družimo pa ćete vidjeti, u krajnjem slučaju, sve će vam biti jasno. Onda ćete vi, ovu priču ćete vi nakon toga prosljeđivati dalje. Kad vi budete zadovoljni, onda će i ostali biti zadovoljni svakako. Jedan veliki pozdrav sa Drinskog jezera za sve ribolovce i ostale ljubitelje prirode. Promijenili smo mjesto, promijenili smo malo hranu, uzeli smo sada malo ćemo koristiti sira. Dosta je bolje mjesto nego za razliku od juče. Riba se jako dobro javlja od jutros.
za nekih pola sata pecanja već oko 4-5 komada da sad tu. Tako da forsiramo 2 crvića, uzima jako lepo, ne čeka se dugo na trzaj, znači maksimalno nekih 2 do 3 minuta i riba je tu. Sada vidjet ćemo da li će se tako nastaviti, uglavnom za sada jako dobro ide. Malo zitno, ali nadamo se ući će i krupnije. Hrana, kao što smo rekli, Crazy Bite sir mix. Rik pa jako lepo reaguje na tu hranu, tako da nadamo se danas uspješno pecanju. Riba najbolje reaguje na jednog belog i jednog crvenog crva. Javlja se jako brzo. Navlačimo jednog belog, znači dužinski na udicu i jednog pinkića kačimo, znači samo kroz glavu čisto do mrda. Dodamo hrane malo. Ne stiskamo je mnogo da bi se što pre otvorila na dnu. I idemo da bacimo. Znači odmah posle evo 3-4 minuta odmah se riba javila. To je bio jedan beli i jedan pinki crv. Ne čeka se dugo na udarac, što je dobro. Riba je ušla u hranu. Za razliku od juče, voda je dosta brza, znači juče smo čak mogli da bacamo u stvari hranilice do nekih 40 grama, a danas već voda dosta brzo teče, tako da smo stavili hranilice oko, to jest ne oko nego 60 grama i malo smo povećali predvez. Tako da riba se dobro javlja na to, to je izgleda za sada dobitna kombinacija. Ovdje ćemo probati samo sa 2 pinkića. Vidimo, možda dobijemo neku drugu vrstu ribe. Nadamo se drugoj vrsti ribe. Pošto kao što smo rekli na početku, ima je u izobilju ovdje.
Za danas smo završili sa pecanjem. Pecali smo, jutro smo rano krenuli. Riba se solidno javljala za razliku od prošlog dana. Dosta je bila aktivna, najviše skobalj. Imali smo 10 komada. Tako da sve u svemu za tih par sati pecanja zadovoljni smo. Još jedno prelepo druženje sa članovima i kolegama iz Crazy Fishing tima. Također bih se zahvalio i Radio Televiziji Kosovo što su učinili da ovo izgleda još bolje nego što je izgledalo. Hvala vam, pa se vidimo u sljedećem emitovanju.